Тугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин ат сүйүүчүлөрү, улакчылар, палвандар. Ошондой болгон бүгүн ушул бир гүлүк кулунду, анан ар жакта дагы бир эки күчтүү атты көрсөтмөкчүбүз. Келдик биз бүгүн Жалал Абад областына караштуу Шамалдуу Сай шаарына, Кызылжар айылына келдик, Ушул Кашка кулунду биринчи номерге коелу. Ушул мүнөздөмөсүн айтып кетиңизчи. Таксырым, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Катты катуу сүйлөбүрөз, Бунун энеси российский, атасы англичан. Бун гүлүк бул. Энеси да гүлүк болгон экен, атасы да гүлүк экен. Бишкектен алып келгенбиз буну. Буну гүлүктүккө алып чабам дегендер алып чапса болот. Жакшы. Ошондо атасы англичан, энеси российский. Российский болуп калат, Российский. Российскийдин пародасын билбейбиз аны, Пародасын билбейбиз. Ошондой болгон. Чек-чекен кулун. Бул канча айлык болду бул кулун? Майга 1 жаш болот. Майга 1 жаш болот, Ошондой болгон кулун. Мен бир сыра каш кабагын тартып көрсөтөйүн. Каш кабагын, кулунун көкүрөгүн, туяктарын, общий фигурасын бир көрсөтөйүн. Анан соорусун бир көрсөтөйүн. Эми сиз секин ары акырындык менен жетелеп коесуз өзүнүн кадам ташташына. Жетелей бериңиз нары. Ошондой болгон. Гүлүк кулун. Туугандар. Туура басып өтүп кете бериңиз. Бери бастырып коңуз болду буруп. Бул 3 аттын тең номери 1 номер болобу? Саткан киши бир эле киши болобу? Бир эле номер чыгат баары. Болду, эми токотуңуз. Бунун баасын жабыштырып айтайлычы, баасын жабыштырып. Баасы 120 миң сурап атабыз. 120 миң сурап атабыз, мунга? 120 миң сурап атабыз. 120 миң ушундай гүлүк кулунга. Бул жакын, Жакын. 120 миң сом, мен долларга дагы жазып кетем. Үстүнө. Андыктан каалоочулар, кулундун баасы 120 миңге коюлду. Биз экинчи атты көрсөтөлү. Туугандар, мынакей экинчи аттагы даяр болуп чыгып келди. Бунун жашы канча, таксыр? Жаска жаңазы бул. Жаска жаңасы болот, Азыр жаңазы. Азыр быйыл жаз келди, жаңасы болду. Жаңазы болду, жаз келди, жаңазы. Бунун бою канча чыгып калат ошондо? Бунун бою 1.65ке 1.64, 1.65 болуп калат. Ошондой чыгат, Ооба. Чыгат. Бул аттын эми ошондо эмне өнөрү бар, эмне өнөрү жок бул? Бунун аттын өнөрү Бишкекте 5-5ке чабып жүргөн. Акем чабып жүрдү Бишкекте. Тек улактарга да чабып жүрдү. Тек улактарга да чабып жүрдү. Улагы бар. Мындай айтканда улагына гарантия берем. Улагы бар. 5-5ке дагы акем алып барып Бишкекти үйрөттү. Чабып жүрдү. Азыр мен колумда, азыр биякта. Бул силер алдыңарбы? Канчадан бери силерде болот? Бул мен тайындап келгем Бишкектен. Тайындап келген, тайын Бишкектен алып келгенбиз. Ата тегинен кабар барбы бунун? Ата тегинен ошон жок, ата тегинен. Аны билбейбиз, Аны билбейбиз. Кайман аты деле жок. Кайман аты деле жок. Жөн эле көк аттап коебуз, Буну мемелер бияктыктар чемпион дейт. Чемпион деп коет, Неге чемпион бул? Байгеге чабылганда. Бул байгеге чабылган. Кайсы малдар чабылган бул? Кунанында байгеге чапкан мен. Биякта Аксыдабы? Аксыда, бул жакта. Жакшы чуркап, жакшы чыгып жүрдү. Кийин бияктагылар чемпионду ат коюп койшкон өздөрү, элдер. Кай ошондо Кунанында bundan 1 жыл, 2 жыл мурда болуп калды ошондо? 2 жыл мурда чабылган. Ошондой болгон. Так, шөре туруп турасың, мен бир сыра каш кабагын көрүп алайын бунун. Бунун шоктугу кандай экен? Адамга кандай, караган кишиге кандай бунун? Бул шоктугу жобош эле. Жобош эле? Жобош эле. Туяктары бар, жакшы. Жарат жок, иштеринде? Жок, үйдө турганда жөн турбайт, жер чабып жүрүп ушинтип турушат. Нары бастырып коебуз, бир соорусун көрөйүн. Бастыра беребиз, нары. Өзүнүн басында. Түз бастыра беребиз. Артынан шатка аяктарын байкагыла.
Bastırıp öte бериңиz туура. Бул азыр шоу алдында кандай, канча жем жеп турат, эмне болуп турат азыр? Суудуу. 3 килограмм арпа жейт. Күнүнө 1 мал бастырып коем. Кечки мал. 2 саат. 2 саат. Бери келиңиз. Бери кайда? Азыр чабып көрсөк болобу? Скоростун текшерип, Болот да. Бул байгеге жүгүрүп жүргөн болсо өтө катуу жүгүрсө керек деп неме кылып турам мен. Болот сап. Тамам туугандар, мен ортороок келип алайын. Кана бир көрөлүчү. Хоп. Жанар. Дагы. Гүлүк экен бун. Но жолдон нара-ара кирип алайлы биз, Тамам туугандар, ачык жерге, поляга чыктык. Ачык поляга чыктык. Жануар, кеткен карагылы. Бул бекерге чемпион деп аталбаган экен болот. Туугандар. Бекерге чемпион деп аталбаган экен болот. Болду, башын буруп бери кой бер. Кирип атканын карагыла. Аябай жакшы экен, туугандар. Мен түшүндүм эми, таксырым, эмнеге буну чемпион деп атап койгонун. Бул чыныгы чемпион турбайбы? Дагы бир кой бериңиз мага карап. Мындай жакшы жүгүргөн атты менин көрүүчүлөрүм жакшы билет. Жакшы жүгүргөн атты кайра жүгүртүрүп көрөм да мен. Себеби живой көргөнгө жетпейт го. Жануарына. Туугандар, биз анда bundan кийинки кезектеги атты көрсөтөлү, таксырым. Bunun азыр башкандарын биз силерге көрсөтөлү. Bunun баасын айтайлы эми, таксырым. Баасын канча деп атабыз? 250 миң деп сурап атабыз. 250 миң деп сурап атабыз, Бул 250 миң кандай? Жакыныбы же bundan дагы түшүп беребизби, жакшы эле? Жакыны. Жакыны, Жакыны 250 миң деп атабыз. Мен бул аттын дагы долларга чагып, видеонун үстүнө жазып кетем. Бастырып коюңуз, Бастырып. Бери бастырып коюңуз. Оозу кандай, оозу? Ол жумшак. Оозу жумшак, Өзүңүз көргөнүңүз тапкандан тукпагат. Мына, туугандар, өзүнүн басымы. Бастыра бериңиз, Бери уруп дагы бир бастырып коесуз. Бери уруп коюңуз. Ордунан айлантырбайлыбы? Повороттун көрбөйлүбү, Ордунан оңго, солго кылып, Айлантыр. Ордан. Кезектеги мынау акыркы 3-чү номердеги ат чыгып келип атат. Наркы үйдөгү бекерчи кулун ээрчип алган. Басымдарын байкагыла. Бул кулун чогуу жүрүп көнүп калыптыр да. Бул чогуу жүрөт ушунун жанында. Атасы экен да бул. Буна бөлөйлү. Бөлөйүн, Аябай жоон жолпу. Келиңиз аксыр жакыныраак. Бери бастырыңыз. Бул аттын мүнөздөмөсүн айтып кетиңиз эми. Бул каяктан келген, эмне болгон? Бул мүнөздөмөсү российский. Россиядан келген. Тайындан бери өзүм колумда. Тайында алып келгенбиз буну. Тайында. Азыр жаска бышты болду азыр. Азыр бышты. Азыр бышты бошон да? Бул асый деле болду элек бошон да? Асый болду элек. Мына жаз келди, бышты болду. Бышты болду, Келип тиштерин көрүп, байкап көрөрүм калагыңыз да. Бунун ошондо бышты болду, бою канча чыгып калат бул? Бунун бою 1.64, 1.65. 1.64 гаранта. 1.60-тын үстү экен, Bunun эми не өнөрү бар, не өнөрү жок эми бунун? Буну улакка, аламан улакка. Бирок негизи буну улак көрө элек. Эми улакка деп алып ошондой максатта неме кылдыңар? Улакка чаппаганбыз. Эми жанагындай бир-эки качырдыңарбы? Көп эле качырдым. Ошолоп барып көп эле качырып ошону таштап бердим 5-6 жолу. Атак топко кире элекмин, топко киргизе элекмин. Жарып кирип чыга элек кандай болот? Жарып кирип чыга элек. Бул
жаш екен, бұны үйретіш керек екен да, тәрбиелаш керек екен да, тәрбиелаш керек. Бірақ мындай атқа салғанда түскенде соны істеді да. Атты, Ат түскенде. Турылы. Бір-екі ат менен дос-жарлармен келіп қалып салышқанда аттар түскенде аттан ақа жылдыра қойды да. Кеңірлі, өзі дағы ай-ай, ондай сөктү. Жоон жолып екен. Бұл ең пародасын российский жаңағы тяжеловоз аралашып екен, жағандай екен. Ошындай. Соғырызын көрілі ма, жігіттер, соғырызын. Ақырында басырып қоңызса ма, соғырызын байқап көрілі ма. Чатқаяғын байқап көрілі ма. Бері басырып қоңыз азыр, көкірегін байқайлы. Астынан басқанын байқайлы ма. Туғандар. Бұны еме, бұл Жоон Жолып аттың характерлері қандай екен ең бұның? Бұның характерлері жоғыш. Жоғыш, өте жоғыш. Тақаға ділі, башқа нәрсеге ділі жоғыш. Жоғыш, Ал şu turuşunda. Бұл да 3 килограмм арпа жейді. 3 килограмм арпа жеп тұрады. Бұны азыр чауып алып көрсек болады, скоростың көрсек? Болады, бір азырқы көк атты қой өрген әлі қой өріңіз, Нара қой өріңіз сен. Нара қой өріп, берек қой өріңіз. Қой өргенде озын бош қой өріңіз, стаканса нары. Кеңірі чойыңыз. Жануар. Алыс кетіп қалды, бері ұрылсын. Бері қабырал! Түгілік. Қайыр, обратно. Алыс кетіп қалбаң, алыс кетіп қалбаң. Еда, тепкелі, тұтпайдың қалбаң. Болды, поворот. Уқпай кетті. Күленкаға бұрын түкеніп қалды. Күленкаға барды десек ошаққа кетіп қалды. Çap, çap. Ол шаршап та қойдық мұны. Бер келіп қоңыз ем. Бер келіп жаңағы орындан қозғалып 2-3 қадам таштап, оңға 2-3 қадам таштап, солға таштап поворотторын көрсетелікші, қандай екен өзі. Қана поворотторын көрелікші бір. Тек өзі қандай өзі. Бұның неме тарбиясы толық емес екен, дағы минген адамдағы толықтап өзіне үйретін неме қылады. Бұның басын айталайым, тақсырым? Бұның базы $5000 деп қойдық. $5000 деп қойдық, Бұнға бір қызыққандардағы бір көп болғандар өзі? Қызыққандар болды, жақшылы болды, қызыққандар өсін айланды әлі. Бар қызыққандар жоқ емес. Бұның қайманаты бар білеге, сұрашытта ұнты қалпым. Бұның қайманатын, бұнықын жоқ. Жоқ, Жөнілі палбан аттап қоғыз бұны. Жөнілі балбан аттап қоғызы. Марқы 2 тұяғы ағы бар екен. Пешенесінде біраз қашқасы бар екен. Анықтан туғандар, шыл астындағы номерге қалаушылар жазып чалып, бұл $5000 қой береміз, дағы? $5000 қой береміз. Шында олған Жоон Жолпу российский ат, тайынан бері тарбиялап, мингісі жақшы, улағын үйретіш кереген, 1-5-6 жолы қачырып қойған, топ қошынтып жетелеп кіріп, жетелеп шығып, үйрету керек, бұйырса, жақшы үйретсеңір, баланча байдың аты, баланча палван деп, палвандың атын есін атын шағара тұрған ат, бұйырса, шул жақшы аттардың бірісі болады. Андықтан тынш болуға, бар болуға, туғандар, ассаламу алейкум барыңарға. Тамла повороттордың өзіндағы бір сирек көрсетіп қойын дейтін ол, $5000.
Aç canavarına. Kamçı gerek olmaz. Kamçının gereği yok. Sen özle. Kamçısız oğla жүгүрөт.